على سيرة أخرى من جوا River of Love. And I want to greet our brothers and sisters, those who follow us from overseas. We thank you for joining us. الليلة اسمه بالرقة خودوا نوتي تدك لغات اسمه. نحن أسقراكم انت من انتي شي ضربة أخرى نستنى السقراك لها تكون أكتر من ضربة. شي ضربة أخرى انت خطادي يو عديت يو يستكون عدي بخالصة من باتاليا سبيريتوالي في الحياتيك. وياك انت تخصك واحدة من داوك يو واحد من داوك الناس اللي بخالصة عدي من باتاليا سبيريتوالي تأتش قلبك الرسبوستا جاية الليلة. هللويا. باش انت ما تحسبش لديك السيرامنت عشان انت تتمن شي حاجة حزينة اما لادو يتكا للدوك ليخصم أمتا انتميداتسيوني عليه. أمين. تديدة عليه. نهججكم بش الليلة تبوجوا السيت بيلت. alright. ابقوا في اللين تاعكم تقسموش. جراتسي جسو. هو يعني طالبوا في يمكن من قلبنا. للملاي عيدلو دا الكليم مسي قديس كلمني الليلة بالكلمة قديسة تيك سبيرتو سانتو جيب حية الكلمة تيك في حياتي مولاي الرش الدم تجسد كريستو فوق مخي حسابيتي قلبي فوق جسمي وفوق حياتي ونكسر كل سكيمة تلادو كل سبيرتو تجدب كل السن جديد والكل حسابيات وماجيناسيونيات الرئة للادو بروفا يبوجي في حياتي بيش يوجهني. سبيرتو سانتو نرتشيف سبيرتو تاع الريفلاتسيوني وعارفين باش داك اللي هنسمع نكون نستا نفهمو نابليكاه ونسبيرينساه على الجلوريا تاعك مسير في اسم جيسو كريستو تنزلت. امين. الليله نشتاق نكلمكم كيف تجيب في الشاي ونكلا تقتل بالجوخ لللفيتان. كم منكم أتما سمعتوا باللفيتان؟ أو شهر أتما سمعتوا بيه اللفيتان؟ لفيتان اقتل بالجوخ لللفيتان. كل حاجة اللي عندها حية تاكل باش تبقى تعيش. ما يكنخي للكل تموت. يو تيقف توبرا هايدو هيك عشان اوفيامنت متى نديلياو مال الدنيا سبيريتوالي مش الخبز يو لاجين يو شي حاجة كيكل ليلة كريت ياكل يناونتي لكل تلادو عليك نهججكم بش اللي اكفة تسمو ترشيفوا السبيرتو تاع الارف ده الاخر تكلمنا فوق الارف وهنكم نتكلموا فوق الارف اسكتورا باولو ييت الملاياتكم سبيرتو تاع ارف كيف انتم تكونوا تستو تعرفوا تمشوا في الورد اللي يلا عنده عليك. امين. من الاول كورنثين من الثاني كورنثين كابيتلو 10 يك تيجي تراوا مروه معي تاني كورنثين كابيتلو 10 فيرس 4 و5 وخنراو السستس افسين كابيتلو 6 افسين 6 من فيرس 10 من البقية توتقوا في الملايو السخو بالقوة البسوا الارماتورة تاعنا باش كونوا تفلحوا تفقوا على شيش التنسيس كل حتى تنسيس ده الشيطان
Interessanti, waqt li jiena nemmen u intom temmnu li taqraw l-iskrittura li hemm is-saħħtiet u hemm il-malumulijiet u hemm is-seħħer bħal voodoo, witchcraft u bla l-affarijiet. Imma believe it or not hawnhekk qed jgħidlek kif inti tieqaf kontra t-tnassis tax-xitan. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra id-demm u l-laħam. Ħantikom il-verżjoni ta' Gordon. Il-ġlieda tiegħek mhijiex kontra ħuk, kontra uħtok, kontra l-pastor, kontra l-isqof, kontra l-Prim Ministru. Kulħadd jgħid il-ġlieda tiegħi. Kulħadd għandek ġlieda, ġifieri jabillek tgħidha wkoll. Il-ġlieda tiegħi mhijiex kontra il-bniedem. L-ebda wieħed. Dak li tħobb u dak li ma tantx tħobb. Dak li tiffansja u dak li ma tantx tiffansja. Ġlieda tiegħek mija kontra l-ebda wieħed minnhom. Imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja, kontra l-ispiriti ħżina li jagħmru fil-wissa ta' smewiet. Jiġifieri fl-arja, mhux fi smewiet sħab, jiġifieri fl-arja, fir-realm spiritwali. Għalhekk intom ħutu fuqkom l-armatura tal-Alla, ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen. Ningrazzja l-Alla bħal mettilkom l-ewwel, ġieli tgħaddu minn żmien, ikun żmien sabiħ, tgħid kemm how nice bħalissa m'għandekx problemi, m'għandekx battali, ġieli tgħaddu minn dan. Amen. Imma mbagħad xi kultant tgħaddi minn burraxka u maltempata waħda, no biex tgħid ġiżħoni. Għalhekk tgħidlek biex tistgħu tifqu fi żmien il-ħażin, għax il-ħażin mhux dejjem bħalma ħażin ġi kontra l-għadu. Bħalma ħażin skużawni ġi kontra Ġesu li kien huwa l-għadu tiegħu ovvjament. Sewwa, imma ma ġiex dejjem. Skrittura tgħidlek li ġi Ġesu waqaflu u tellaq. Imma għallu I see you later. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek telqu dakinhar sakemm kellu żmien opportun. Id-demonju kulħadd jgħidha warajja, id-demonju opportunist. Ix-xitan Levajatan, illum li ħanitkellmu speċifikament fuq l-ispirtu diaboliku Levjatan, huwa opportunist. Jieħu opportunità minn sitwazzjoni li inti tkun għaddej jew qed tiġi forsi li inti sibtu ruħek fija, jieħu opportunità biex lilek jibelek. Kunu għafuhom dawn l-affarijiet u provaw li ma tinsewhomx. Mela ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażin u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha żommu wefqin, żommu sħiħ mela ħażmu ġembejkom bil-verità, ilbsu l-kurrazza tal-ġustizzja. U xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelu taslim, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi, ġieli tkellimna fuq dawn l-affarijiet li bija tistgħu titfu l-vleġġeġ kollha tan-nar tal-ħażin kulħadd jgħid il-vleġġeġ kollha. Grazzi Ġesu, bil-qawwa ta' Kristu, m'hemm l-ebda vleġġa li inti ma tistax titfi. Imma moħħkom hawn, il-vleġġeġ fejn jibatu. Dan mhux Cupid, La jablek vleġġa fuq il-patata. U għaz vleġġa f'qalbek. Il-vleġġa ġew. Għalhekk mela, ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni. Ilbsu l-crash helmet. U waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li għal-kelma tal-Alla. Dal-waqt ħanaraw ukoll fl-aħħar tal-messaġġ ix-xabla tal-Ispirtu. U tolbu dejjem. Tolbu dejjem. Tolbu dejjem. Mela aħna naraw ċara u qed jagħmilha b'mod speċifiku Ġesu. Alla titkellem hawnhekk minn Pawlu b'mod speċifiku. Il-battalja tiegħek
hija spiritwali, mhijiex kontra l-ebda bniedem fid-dinja, l-ebda wieħed minnhom. Bħalma Alla juża l-bniedem, meta l-bniedem iċedu li l-nifsu biex jiġi użat minn Alla, ismawni, anka l-għadu juża l-bniedem. Mhux bil-forsa x-l-għadu huwa, il-bniedem huwa l-għadu, imma l-għadu huwa opportunist. Juża argument, juża misunderstanding, juża nuqqas taqbil, juża l-affarijiet, opportunist. Morru fil-ktib ta' Job, għal min qed ifittex xogħol aqraw Job. Il-ktib ta' Job, kapitlu 41. Issa hawnhekk bil-Malti, jiddispjaċini ngħid, b'soba kbira, hawnhekk min għamel translation ta' din it-translation u anke l-oħra għamlu kabudu. Għaliex il-kelma fil-Hibru hija l-kelma Levjatan, imma sfortunatament ma kitbuhiex hekk. Kitbuha Allat Għażajra. Allura, nħeġġitkom biex taqrawha bl-Ingliż, fil-verżjoniet bl-Ingliż, għaliex dik il-kelma hija l-kelma Levjatan. Għaliex il-kelma Allat Għażajra tinstab f'postijiet oħra fil-Bibja u nemmen fl-allat oħra żgħar li ovvjament hemm fejn jissejħu huma bħal fallen angels, anġeli waqgħu, u hemm il-lut jissejħu allat żgħar fil-Ktieb tas-Salmi u anke fit-tieni Pietru jitkellem fuqha u anke Ġwanni kapitlu 10 jitkellem fuqha. Morru studjawha waħdek. Imma hawnhekk il-kelma mhix allat, il-kelma hija Levjatan fil-Hibru. U l-Levjatan huwa serb mostru tal-baħar. Levjatan huwa serb mostru tal-baħar. Issa hawnhekk dan huwa Alla li qed jitkellem minn fom il-qaddej tiegħu jew minn Job u qed jgħidha kliem. Ara ġiet fix-xejn it-tama ta' min ipprova. U sal-allat marru għal tulhom għad-dera tiegħu. Ma jirħax jawilla x'ħin wieħed iqajmu. Dan huwa Malti li jiena qatt mużajtu fil-vokabularju tiegħi ta' Malta. Ma nafx kif min jagħmel translation juża kliem li qatt ma jintuża mill-Maltin. Sewwa, ħanaqraħilkom bl-Ingliż iżda saħwali. Għax inkella ħanispiċċaw kemmuna mill-lejl minn hawn. Mela, verse 1. Can you draw out Leviathan with a hook, or snare his tongue with a line which you lower? Ġifieri tista' tagħlih le. Can you put a reed through his nose? Tista' inti tagħmillu xi tip ta' hook f'imnieħru. Or pierce his jaw with a hook. ħanaqbes daqsxejn l-iskrittura, ħanaqbes morru ħidkom id-dara qraw il-passaġġ kollu. Dan Levjatan, number 1, bħal mettilkom l-erba' ħani dal-kliem ukoll, isimgħuni. Fil-kreazzjoni kollha, fl-esperjenza tiegħi kważi kull ħaġa li teżisti naturali hemm il-parallel tagħha spiritwali. U kull ħaġa li hemm spiritwali hemm il-parallel naturali. Jiena nemmen u bosta jemnu, u teoloġija temmen tallem, li Alla s-sema hija realm ieħor imma realm spiritwali. U meta ħalaq id-dinja huwa realm ieħor, huwa realm naturali. Imma suppost meta Alla ħalaq id-dinja perfetta kienet il-mirror image tas-sema suppost, kellha tkun il-mirror image man-sema. Għalhekk Ġesu ġie biex jirrestawra lura l-kreazzjoni u fil-leluq ta' din il-ċiklu Kristu ħajrestawra kollox kif kellu jkun mill-bidu Amen? Allora kull m'hemm naturali hemm ukoll spiritwali. Issa, xi ħaġa interessanti, għax bdejt nagħmel riċerka fuqha din, f'ħafna stejjer madwar id-dinja matul iż-żminijiet jitkellmu
Is-inti ma tistax ċertu affett ma tistax tapprovhom, għar-raġuni għax la kien hemm ritratti, la kien hemm smartphones, la kien hemm video cameras. Ġifieri inti kollox l-istorja li aħna nafu fuq l-istejjer ta' matul iż-żminijiet nafuha bil-fomm dak li ntqal. Issa tista' ma temlux u tista' ma temlu jekk trid. Però tkun interessanti meta tara ħafna ċivilizzazzjonijiet jitkellmu fuq l-istess ħaġa. Kapix? Da ma kellhomx dib komunikazzjoni, la kellhom fax machines, la kellhom emails, la kellhom Facebook. Ġifieri meta inti għandek civilizations sħaħ jitkellmu fuq ċertu affarijiet l-istess fuq l-istess ħaġa, din hija waħda minnhom. Levjatan jissemma il-mostru jew is-serb kbir ġgant tal-baħar, jissemma f'ħafna ċivilizzazzjonijiet ta' matul iż-żminijiet passati. Issa riċenti kombinazzjoni, jekk inti temmen fil-kombinazzjoni, riċenti ma nafx hekk minnkom forsi qabadhom di jew insertajtuhom. Ġieli insertajtuhom tal-għalek xi video l-aħħar apparti li natfajt xi videos fuq Levjatan riċenti fuq Facebook. Imma dal-aħħar, pereżempju dal-aħħar sena, talaw li bosta fuq TikTok, fuq Facebook, li raw mostri kbar fil-baħar. Ġi għaw insertaw, xaħat minnkom insertajtu għom daw li sampi. Issa xi ħaġa interessanti wkoll titkellem fil-ktib ta' Eżajja 41, 27, sorry. Tgħidlek li dan il-mostru li huwa ser kbir tal-baħar huwa immens kbir, bħal mettilkom l-erba' jien ma niċċassax li kieku vera jeżisti. Is-salija jista' ma jeżistix. Sewwa, imma mhux ħaniġ inti tiċċassa jekk jgħidlek hemm mostru kbir fil-baħar tiċċassa kieku. Skolli mhux ħadd tiċċassa. Meta xjentifikament kull ma skoprejna mill-ibħra tad-dinja madwar 5% biss. Jiġifieri, il-bniedem bix-xjenza u l-arfin kollu tiegħu, kull ma skopra l-bniedem 5% tal-baħar. Għandna aktar informazzjoni fuq il-qamar u fuq Mars milli fuq il-baħar ta' tad-dinja. Kontu tafu għadin intom? Iktar jafu xem fuq Mars milli xem per esempio fil-Mediterranu, fil-oċeani tad-dinja. Vera, bis-setet ngħidilkom ta'. Jiġifieri aħna din f'ċivilizzazzjoni u fi żminijiet li niftaħru li hawn ħafna għarfien, wow! Ħdej fejn ma kien hawnx, ovvja li hawn ħafna. Imma kemm hawn iktar li ma nafux. Kontu tafu li d-dinja il-maġġoranza tagħha hija ilma biktar minn 70% ta' mhux ċajta. Jiġifieri dila l-art kollha li hawn, jiġifieri prattikament jekk taqbad 70%. Verament l-art hija ftit ħdej l-ammont ta' baħar li hawn. U għaliex tagħmel differenza di? Number one mill-lat naturali qatt ma nafux vera xemm. Għalkemm riċenti għamlu xi ċertu skoperti u qed jaħsbu li l-ibħrat jiċċaqalqu minn taħt u qed jitilgħu ċertu mostri u ċertu kreaturi li qatt ma rajna bħalhom. Are you aware of what's going on? Sewwa? U skont issa għalhekk ngħidilkom ma niċċassax li vera jeżisti dan it-tip ta' serb fil-baħar letteralment għax kreatura, skont ġob din hija kreatura kbira immensa. Però moħħkom hawn issa, il-kreatura ma tistax tinfluenzak lili u lilek. Xi ħaġa oħra tista' tinfluenzak dak li huwa parallel magħha, l-ispirtu. Qed tifhmu? Ħantikom naqxie eżempju, ħantikom poġġikom aktar fil-stampa. Mela, skont Ġob kapitlu 41, per eżempju, dan huwa kbir, ikbar mill-vapuri, jibla l-vapuri, ħadd ma jistalih dan il-mostru il-kreatura fil-baħar, għalla ħares verament għax qed nimmaġina li jkun xi Godzilla jien naħseb. Xi kulta intom ma nafux jekk intom tużawna għall-immaġinazzjoni tagħkom bil-mulej tagħkom. Meta xi ħadd joħroġ xi film xbin ġo Hollywood, jiena ngħid daw qed jippruvaw waslu messaġġ sottili. Ġieli ħsibtuha din? Issa jekk inti taħseb jiena ħażin, żbaljat, no worries, ħajżidlek loqqas ħajnaqqaslek mas-salvazzjoni. Imma interessanti meta jibdew jitkellmu pereżempju fuq kreaturi ċelestjali niżlin fuq l-art u estraterrestri jsiru fuq l-art. Interessanti. Interessanti meta jibdew jsiru meta Hollywood jibda jitkellem fuq nies jisparixxu. Interessanti meta Hollywood jibda jitkellmu fuq mostri kbar tal-baħar.
daw vera fantaxjenza jew jista' jkun ġa spekulazzjoni. Da kollha spekulazzjoni issa. Bħal pereżempju bħal ta' Simpsons. Daw kollha kombinazzjonijiet jew hemm affarijiet li jiena u inti ma nafux bihom. Hello? Use your brain, that's why God gave it to you. Think. Għalija daw l-affajt ma jibbeżżawnix. Just jintrigawni għall-informazzjoni dej intrigmi. Mbagħad meta nara xi ħaġa fin-natural, waħda mill-affarijiet li naħseb mal-lejwa hija x'inhu l-parallel spiritwali tiegħu da. Għax fid-dinja jiena nemmen għal kull ħaġa naturali hemm il-parallel spiritwali. Jiena u inti mhux minn naturali rridu nibżgħu, għalkemm ovvjament jekk jilla xi serb xi daqs Godzilla fuq Malta, ma tantx ħandumu hawn. Jista' jkun jeżisti jew le, tgħidli da xi ħmeriet tgħid illejla. U inti għalissa just get entertained, okay? Hallelujah. Amen. Imma issa fuq dak li ħanitkellem spirituality taħseb sew. Right? Hallelujah. Issa, fl-iskrittura da xogħlu dal-Leviathan li tfisser Levach King. Dan huwa xogħol huwa to twist and to create chaos. Jikkrea il-kaos, konfużjoni. Waħda mill-affarijiet eżiż aħwa, ħanallimkom prinċipju bl-għajnuna talla kif inti telep il-għadu. Moħħkom hawn. Meta l-għadu qed jopera b'xi ħaġa, ara x'inhi l-oppost tagħha fis-sultan talla. Dik hija l-arma kontra tagħha. Jekk jodju, kif tellibha? Imħabba. Jekk hija dubju u biża' kif tellibha? Bil-fidi. Jekk jaqteħ il-qalb kif tellibha? Bit-tama. Kull ħaġa li l-għadu jagħmel, inti tista' taħodha for granted mal-ewwel, hija oppost ta' xi ħaġa li Alla tiġa għandu preżenti. Għax xogħol id-demonju huwa l-oppożizzjoni. U believe it or not, ħafna jippreferu l-oppożizzjoni. Jippreferu l-oppożizzjoni. Sfortunatament l-oppożizzjoni ta' Alla ma li jmur kontra Alla. Issa, xogħol dan li jġib kaos. Kaos fil-familji. Kaos fil-nazzjonijiet. Kaos komunitajiet, ġifieri anke neighborhoods. Għalhekk fejn hemm il-Vanġelu biss hemm ordni, jew tibda l-ordni. Ftakar il-Vanġelu mhux Ġesu il-bambinu ħobbok, il-Vanġelu huwa ġib is-saltna tas-sema fuq dak il-post. U s-saltna tas-sema hija ordni divina. Alla jopera fejn hemm l-ordni divina. Ix-xitan jopera fejn hemm il-kaos. Mela jiena u inti, once li nsiru nafu u aware dawn l-affarijiet, irridu naħdmu konxjament b'dak li Alla għandu biex jeleb l-opra tad-demonju. Fil-ktieb pereżempju ta' ħantikom xi skritturi. Għandek Luqa kapitlu 10 vers 17, Ġesu jgħid hekk, araw jiena tajtkom qawwa u awtorità biex tirfsu fuq l-skorpjuni u fuq is-sriep. Kawa minnkom intom dik ħatta letterali u mort fittex is-sriep u l-skorpjuni. Ma kawa minnkom tafu li jeżistu letterali skorpjuni u sriep. Si. Mela, number 1. Spirti skorpjuni u sriep jeżistu vera. Fil-ktib ta' Ġob 41, għaw min jemmen, din hija xi ħaġa, dan huwa messaġġ naqra mhux tas-soltu llum. Aħna knisja li nemmnu fid-doni profetiċi.
Kemm minnkom ġieli kellkom ħolm u rajtu kukkudrilli fil-ħolm tagħkom u lidek. U lidek, 1, 2. Oħt oħra. Hawnhekk hawn tlieta minn nies. Li naf żgur, anzi 4. Li naf żgur li kellkom ħolm ta' kukkudrilli. Intom xi darba kellkom xi pett kukkudrill? Forsi mitlekum missjajtu. Kemm minnkom ġieli kellkom ħolm ta' draguni, sribi kbar. Dragun, serb kbir, għalli dejkom. Interessanti. Għalix, kellek xi dragun, inti kellek xi dragun pet. Għaw xi ħadd? Meta inti kollok ħolm bħal da, Alla qed jagħtik tieqa biex jorik xi ħaġa fir-realm spiritwali. Taqbdu xi ħaġa sa? Qed jorik xi ħaġa x'jeżisti fir-realm spiritwali. Għal moħħ karnali dan bluha. Għal moħħ spiritwali dan huwa revelazzjoni. Erf talla. Amen. Allura meta il-mulej jiftaħlek għajnejk u jorik affarijiet fil-kamp spiritwali, Alla wkoll qed jippreparak u qed jarmak. Fil-Bibja, pereżempju Mark 3, vers 22 u Mattew 12, vers 24 sa 27, titkellem fuq kreatura oħra, fitta, id-dubbina. Bħalma semmejtilkom l-erba li għaddew. Għaw dubbin, jew għaw spirti, il-prinċep ta' dubbin, taf x'ismu? Belzebub. Għalix dubbina? Għalix mux naħal? Għalix mux ġurati? Sewa, id-dubbin huwa moqżis, maħmuċ. Il-moqżis, il-dubbin xogħlu fin-natural huwa li jikkorrompi pereżempju l-ikel. Jekk inti tmulek dubbina fuq l-ikel, tikkorrompaħulek desek, tħassarulek l-ikel. Infatti, biex nġibkom daqsxejn aware biex intom ma tħallux dubbin fid-dar u toqtluh, meta b'dubbina tiġi fuqek, xogħla hija tbid fik. Mal-ewwel. Infatti tista' ħafna li kollhom food poisoning, hemm minnhom ikollhom food poisoning għax kellhom bajt tad-dubbin. Ġifieri tħallux dubbin fid-dar. Però laqqas tħallu dubbin fid-dar spiritwali. Belzebub huwa l-prinċip tad-dubbin. Annimal ieħor. Amen. Għandek pereżempju żrinċijiet. Meta jiena kont għad niżgħir kont biex naqbad iż-żrinċijiet. Għaw min isajjarhom iż-żrinċijiet. Bħalma jsajru t-tiġiġa jsajru żrinċijiet. Naħseb tagħmel nofsan artikolu. Imma believe it or not, darba jiena kelli kelma ħolma profetika moħħkom hawn isimgħuni. Isma'wa daw, isma'wa issa tnifhem xi ħaġa iktar illum minn dik il-ħolma. Ma nafx li ma sena żgħat m'għandi miktub x'imkien. Kelli ħolma fejn rajt tliet żrinċijiet kbar. Wieħed marret Washington DC, belt fuq il-baħar. New York, belt fuq il-baħar u l-oħor ġi Malta. Fil-ktib tal-Apokalissi, l-ispirti żrinċijiet huma spirti imniġsa u li jġibu l-perverżjoni. Fl-iskrittura titkellem ukoll srib tal-baħar u srib tal-art. Pereżempju għandek serp ieħor fil-Bibja li jissejjaħ il-Python li huwa ġeneralment xogħlu fir-realm spiritwali huwa s-seħħer dawk il-witchcraft, dawk li jagħmlu il-mammulijiet, dawn huma spirti aħwa. U l-forma tagħhom tkun bħal ta' serp. Kemm hawn minnkom ġieli forsi tistħu għaw xi minnkom tgħid li tistħi. Ma tistħi xejn, ħabar kollox ħadd ma tjarakom jinbised narakom u l-mulej. Kemm hawn minnkom ġieli ħassejt xi spirtu jdur miegħek kolli dek. Kun onest. Darba kien hemm moħħ u kelli ħolma fuqha fejn rajta dan ilu ftit ta' snin, ħadd minnkom ġifieri tħawtu xħabru raskom. Imma rajta kienet l-għadu dar magħha. Joħnoqha.
U konna nklabna fuqa u l-mulej ħilsa. Ma fil-ħolma l-mulej orini li kien hemm vera serb idur magħha. Infatti, bħalma kont qed ngħidilkom l-ewwel ma qabdilha hija proteġuha ħafna. Ħafna. Għandek l-iskorpjuni, mela daw kollha huma ikel. Għalina u għalik, mhux ikel ġifieri ħan niklu breakfast jew lunch jew dinner ġifieri. Ġifieri dawn huma kollha bil-grazzi tal-Alla taħt saqajna fi Kristu. Kulħadd jgħid jien għandi awtorità u qawwa fi Kristu Ġesu kontra daw l-ispirti kollha. Imma trid tkun sottomess lejn Alla. Il-bniedem tad-dinja m'għandux awtorità fuq daw, Sewwa trid tkun sottomess vera fi Kristu. Ħalli inti kollok vera il-qawwa topera fuq daw l-ispirti. Issa jekk aħna nerġgħu mmorru fi ktieb ta' Ġob, mmorru fi ktieb ta' Ġob erġgħu. 41. Ġob 41. Ħanaqralkom l-iktar skrittura importanti f'dan il-kapitlu. Jiena nieħu pjaċir nisma' kelliema differenti u nieħu tajjeb dak li jkun bibliku. Pereżempju, it-tifel tiegħi jien ningrazzja Alla t-tfal tiegħi huma intelligenti, bravi, jistudjaw l-iskrittura. U pereżempju Ġożeja qal li ma pastor, ma qalix pastor, qal daddy. Għalli daddy, għalli ma dak mhuwiex kreatura iva. Il-naturali, is-sajd naturali. Imma hemm spiritu. Ukoll. Ħantikom daqsxejn heads up. Xorta nerġa' nsemmilkom aktar tard. Fl-aħħar mela, xi ħaġa interessanti di. Din għalija this is very intriguing. L-istorja tal-umanità bdiet b'serb fl-istampa. L-istorja tal-umanità ħatalaq bid-dragun fl-istampa. Stenna ftit, kif minn serb sar dragun da? Kulħadd jgħidli. Passer kif minn serb sar dragun da? Għax ġimit moħ ħafna. Jekk inti serb. Infatti, għaw ster fid-dinja, mhux ċajta di vera. Xi ħadd pereżempju jġibu serb, pet, u jgħaddi żmien, da serb tant jikber, jibla l sejdu. Bis-sejda ngħidlek, smajt xi tnejn jew tlieta sejjer, jikber is-serb u jikolla lilha lil min rabbietu. Mela. Ara xi tajt l-aħħar skrittura, ħanaqraqilkom bl-Ingliż. Għax bl-Ingliż tagħmel iktar sens, verse 34. He beholds every high thing, jiġifieri hu jħares iqis kull ħaġa għolja. X'jiġifieri għolja? He is king, se naftit moħħom he is king. Over all the children of pride. Stenna ftit. ħana mest arrija pubblika u l-min għandu id-neħ biex jisma. Kull kultura li il-gburija tamela virtu fisser li dik il-kultura hija doomed. Every culture, every nation that has made pride a virtue is doomed to destruction. Because now the king over that culture is Leviathan. The king of pride. Intom ma taqbdux ħaġa u ma taqbdux ħaġa. The Hell Channel. Amen. Issa, aħna wkoll għandna king
We also have a king, grazie Gesù. Do you think that our king is the king of pride over the children of pride? So what's the opposite of pride? We have a mighty king, and he reigns over the sons of the children of humility, who have humbled themselves. Mill-ewwel da kollu tibda talmek li jekk jiena rrid il-Kristu jirrenja fuq ħajti, mela jien irrid nkun konxju umli. Numilja ruħi. U inti tista' tgħid li jien umli. Għada wkoll trid tkun umli. Il-ġimgħa d-dieħla trid tkun ukoll umli. Imma jiena nemmen ukoll. U btettilkom l-erba' l-għaddew di. Kollha kemm aħna għandna xi pride. Issa, peress li inti bħala bniedem talla, mara talla, raġel talla, għandek l-ispirtu talla jammar fik, inti titkun onest miegħek innifsek, titkun umli miegħek quddiem il-mulej, Alla jara kollox. Allura inti tistaqsi lill-mulej, mulej urini fejn hemm il-pride f'ħajti. Għax sfortunatament fl-esperjenza tiegħi ħafna kapaċi jaraw il-pride f'ħadd ieħor mhumiex kapaċi jaraw il-pride fihom. Inti Alla ma takdekx id-discerniment biex tara d-difetti ta' ħadd ieħor, Alla dak id-discerniment biex tirranġa d-difetti tiegħek. Allura inti kun umli u itlob il-Alla biex jagħtik id-discerniment mulej fejn hemm fl-imerja jiena f'ħajti hemm il-gburija. Għaliex dak ħajsir l-ikel tal-għadu and he will come to be fed. He will come to be fed. U x'jiġi jagħmel? Biex jagħmel kajos. Biex jikkawża kaos. Dak xogħlu. Ismawni jeżiż aħwa. Tieħduż hawn l-affarijiet biċċajt, ħduhom bis-serjetà jogħġobkom. Xi ħaġa interessanti, daw l-ispirti, dan l-ispirtu issa tista' sejjaħlu li trid sewwa. Imma spirtu diaboliku hemm min jemmen u nista' nifhem għax rajna li jissejjaħ re wkoll da, jew prinċep, jew prinċipat. Hemm min jemmen li dan huwa prinċipat, jiġifieri seta diabolika. Issa ħantikom daqsxejn good news l-ewwel. Morru fil-ktieb ta' Efesin 2. Efesin 2, għal xut minnkom tiġa tafuha di, u dawk li tafuha ħanfakkarilkom, u għal dawk li ma tafuhiex isimgħu sew ħassiru tafuha. Efesin kapitlu 2 vers 6. Għadna kemm qrajna Efesin 6 minn vers 10 sa 18, per more or less. Fejn qal il-battalja tagħna hija kontra spiriti li jagħmlu fil-wisa, setat, qawwiet u prinċipati. Dik hija t-taqbida tagħna. Issa moħħkom hawn, ħantikom xi ħaġa moħħkom hawn. Jiena u inti ma nistgħux nieħdu awtorità kontra prinċipati. M'għandekx awtorità kontra prinċipati inti, għax inti għandek moti awtorità fuq spiriti li jagħmlu fuq l-art, mhux fis-sema. L-ispirti kollha semmejlek kollha jagħmlu fuq l-art. Imma, allura ma nistgħu nagħmlu l-ġej da fuqhom jekk jeżistu vera. Tista' tagħmlu dak li skrittura tgħidlek fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 18, vers 18 sa 20, dak li intom torbtu fuq l-art jiġi marbut minn min? Minn Alla? Fis-sema. Dak li intom tħollu fuq l-art, jiġifieri tippermettu, jiġi permess fis-sema, meta ngħidu fis-sema mhux fil-ġenna, ġifieri bil-fers, jiġifieri fis-smewwiet, fir-realm spiritwali. Sewwa fil-smewwiet. U għalhekk fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura fis-smejn min fosthom, u jekk tnejn minnkom jew iktar jitolbu xi ħaġa fuq din l-art, issirilhom mingħand Alla l-missier fis-sema. Mela nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqhom iva, imma xogħli il-ġurisdizzjoni tiegħi, jurisdiction tiegħi mhijiex li jiena nindirizza lilhom, Alla jindirizza prinċipati, imma jiena nwaqqaf dak li għax huma ma jistax joperaw fuq din l-art jekk ma jsibux kooperazzjoni fuq din l-art. Qed tifhmu? Mela għandek awtorità, imma fuq id-demonji kollha fuq l-art għandek l-awtorità kollha. Fuq id-demonji prinċipati diaboliċi fis-smewwiet inti ma tistax tindirizzhom kull ma tagħmel inti tuħu awtorità fuq l-ispiriti li huma qed jużaw fuq din l-art. Qed tifhmuha? Qed taqbdu xi ħaġa? Amen? Halleluja. Jiġifieri iva
U skont Efesin kapitlu 2, vers 6 isma' ma xi tajt. U għajjimna miegħu. U għajjimna l-kol miegħu. Irxuxtajna l-kol miegħu. U għedna fis-mewwit ma' Kristu Ġesu. Issa aħna nafu l-Kristu Ġesu fejn. Fuq kollox. Fuq kollha. Mela fuq rigward ta' pożizzjoni u rigward ta' awtorità aħna fuqhom kollha. Ma meta niġu biex indirizza fil-Bibja dejjem tara li għaddejja tal-mulej jindirizzaw spiriti fuq l-art, mhux spiriti fis-sema. Qed ngħidilkom da għax forsi ġilli smajtu xi well-meaning preacher u jgħidilkom mmorru pereżempju fuq jinna fuq il-olja, mmorru fuq il-montanja, jew naqbdu aeroplanu noqogħdu fejn ħadibadhom qalbi. Ħadibadhom fuq l-art. Meta jgħidu we cast down, meta jgħidlek we cast down, they're not casting down principalities, they're casting down thoughts and imaginations. Allora ma nistgħu iva tista' tagħmel qed ngħidlek li int tuħsieb l-ikel tal-art. Ħallilu xikel. Ħallilu xikel. Għalhekk il-messaġġ jismu oqtol il-Levjatan bil-ġuħ. Amen? Għax daw l-ispirti jiġu biex ikissru knejjes aħwa. U b'mod speċjali knejjes u kristjani li jemnu u jimxu fil-qawwa tal-Alla. Għax huma dawk l-unika teddida li għandu. U jafu li aħna għandna awtorità u qawwa tal-Alla taħdem fina, x'jagħmlu mela? Kaos, konfużjoni, diviżjoni, firdiet. Dak li kell. Li ħafna kristjani tuhu. Ma tinnejlek għaliex da kollu jiġi? Dak li ħafna minna nibżaw nammettu. Burija. Pride. Pride. Jiena niċċessa kif anka fis-sema, fil-ġenna mamma mia perfetta. Instabet il-pride. Kif jista' jkun instabet il-pride fis-sema? Fil-ġenna. Ħdej ir-rajt ħentalla. Lord have mercy. Il-pride hija il-mamma ta' kull dnub ieħor fid-dinja. Ejli li trid u ngħidlek l-erq ta' kull dnub huwa l-pride. Huwa l-ikel tal-Levjatan. Għalhekk jiena u inti konxja, mhux għalhekk is-Skrittura tgħidlek Ġagbu kapitlu 4, vers 7, tgħidlek issottometti lilek innifsek jew baxxi lilek innifsek jew nkella umilja lilek innifsek. Biex inti jekk tumilja lilek innifsek, fl-umiltà tista' tirreżisti d-demonju. Fil-gburija mhux tal-li ma tirreżisti d-demonju, tal-li d-demonju jirreżisti lilek u issa għandek l-Alla jirreżisti lilek ukoll. Il-gburija. U kunu onesti. Ejja kollha kemm aħna, inklużi. Ma tox tara tiegħek tittara. Int fejn għandek il-gburija? Ħanejlek kif tinstema l-gburija. X'naħseb jien? X'jidilli jien? Kif nifhimha jien? Hekk ta' tinsema l-gburija. Il-gburija mhux bħal xi qattabboloħ mixjin f'nofs ta' Republic Street, nofsa marwenin ta'. Dik mhux gbira, dik ġen tal-moħħ. U perverżjoni diabolika. Mhux dawk ta' jrid ikisser id-għadu. Dak tiġa bil-aħħom kollha qalbi tiegħi. Lilkom irid ikisser l-għadu. Lilek. Lilek. U lili. Għalhekk Pawlu jgħid fit-tieni Korintin 2:11. Jgħidlek ma nkunux injoranti fuq l-iskemi tad-demonju. Let us not be ignorant of Satan's schemes. Satan has a scheme for your life.
And the attraction is pride. And it can be even behind a smile. ħanirkom aħwa. Meta jkun hemm il-pride li hija il-mamma ta' kull dnub ieħor. X'tajt l-Iskrittura? Ġagbu kapitlu 3. Il-frott tal-gburija hija konfużjoni, firdiet, ġlied. ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek. Dan huwa messaġġ jgħod tal-Knisja kollha. Għal kulħadd. U wara ma tiġix tgħidli mhux għalija. Għax ngħidlek erġa' semgħu bl-Ingliż, bil-Malti u bit-Taljan. Hawn xi ħadd jista' jgħid m'għandix pride? Li nista' naħseb li nemmen li nistgħu ngħidu, forsi nitlob il-mulej kuljum, jgħinni biex nara fejn hemm il-burja f'ħajti. U rejni mulej fejn jiena qiegħed mhux qed inkun umli. Python jew is-serp, is-sekkux tal-art jew tal-baħar. Xi ħaġa interessanti li bħal mettilkom ħanerġa' ngħidha mal-lum qed nitkellem pubblikament. Il-serp, l-sin is-serp huwa doppju. U xogħol dal-sin tal-serp hija li jittwistja il-verità. Il-verità jitwistja. Għandek nies li jitwistjaw l-Iskrittura. U jemnu l-gideb tagħhom stess tal-bliħ. Meta jiena u inti nimxu fil-gburija, inti temmen il-gideb tiegħek stess, taf? Kif jista' jkun inti għandek nies li jkun mrobbin anka fil-Knisja jistudjaw l-Iskrittura u jispiċċaw immorru taħt il-liġi? Kif jista' jkun? Ġuda għex ma' Kristu aħwa u hemmen il-gidba tad-demonju. Eva u Adam kienu fil-preżenza qaddisa perfetta, mhux ta' knisja ta' nies mimlijin żbalji u difetti, ma kien hemm żbalji. Just kien hemm poġġilhom ħsieb biex jikkonsidraw xi ħaġa ulterjuri minn dak li Alla qal. Però jużaw wkoll dak li Alla qal. Qal ma jitwistjaha. Jitwistjaha. Għalhekk xi kultant jiena jew inti forsi xkont kollha kemm aħna dejna minna tgħid dak kif femni hekk. Jew dik kif femetni hekk. Ġesu ħani. Bil-kontra qed tifhemni, kif qed tifhemni? L-ispirtu tas-serp Levajatan qed jaħdem. Ħuduha bis-serjetà di tax di tkisser bosta nies, Komunitajiet, xirek, knejjes, kumpanija, familja. Isimgħu dan huwa l-frott tal-ispirtu tal-Levajatan, maħkom hawn. Il-frott tiegħu. Jekk taqraw Ġobb, isimgħuni moħħkom hawn. Meta inti tara xi ħaġa naturali, jiġifieri kreatura naturali, il-kreatura ta' naturali ma tistax tikkawżalek emozzjonijiet dali ħansemmi fik. Sewwa ħan nitkellmu b'mod ġenerali. Irid ikun xi ħaġa spiritu biex jiġielek tħoss dawn l-emozzjonijiet spiritwali li ħansemmilek issa. Isma'wa. Il-biża'. L-Iskrittura tgħidlek li dan il-kreatura jikkawża biża'. Issa ngħidilkom ħaġa. Joyce Meyer kienet tgħid hekk ara. Fear tfisser false evidence appearing real, but it's not real. But you became so deceived that you think it is real. Joyce Meyer kienet tgħidha dik.
False evidence. Mela, jekk jiena nuża, jekk jiena ma noqgħodx attent, l-għadu jitfadal biża' fik. Sewwa. U jekk inti topera bil-biża' kemm minn darba tilkom din il-Knisja, tagħmlu xejn bil-biża'. Tagħmel xejn bil-biża'. Xejn. Ara, nista' nassugurak minn issa tista' tagħmilha plakka fuq is-sodda tiegħek jekk trid. Il-mument li topera fil-biża', number one, qatt m'intix ħadd toġob il-Alla? Għax l-oppost li toġob il-Alla hija l-fidi. It-tieni ħassir kalamita ta' attrazzjoni tad-demonju. U jeżisti demonju jismu biża'. L-spiritu ta' biża', spirit of fear, spirit of torment. Ġili kien hawn nies hawn inħelsu u ġew meħlusa delivered minn spirit of fear. A spirit of fear speaks through them. Però wkoll kien hawn nies tkellmu minn ċertu spiriti oħrajn. Spirit of Jezebel, spirit of Leviathan as well. Issa min jgħid li dan huwa prinċipat, imma jiena nemmen li għandu l-bajt. Faqsu. Għax is-serp għandu l-bajt. Il-biża'. Tu. Intimidazzjoni. Intimidazzjoni. Zakru fit-tieni Timotju kapitlu 1 vers 7. Xej Pawlu. Il-Timotju li kien pastor, kien għadu sażuh, gustus, bħali, alleluja. Għallu hekk, għallu ibni Timotju, għallu, Alla ma tak spiritu ta' intimidazzjoni. ħafna translations jgħidu la fear, it's okay, l-istess ħaġa. Imma God has not given you a spirit of intimidation. And proverbju jgħidek, a life lived in fear is a life have lived. And a life lived a lie. Because when you live in fear, you're not seeing the whole truth. Meta tgħix fil-biża' m'intix qed tara l-verità sħiħa. Manipulation. Da l-ispirtu tal-Leviatan kif jaħdem? Jimmanipula. 3. Defiance bil-Ingliż. Sfidanti. Biex inti tiġi tisfida lill-Alla tal-eżerċti. Mhux lill-pastor ta' lill-Alla tal-eżerċti. Spiritu ta' sfida. Defiant. Self-righteousness. Din hija, semmejtilkom l-erba', din hija perikoluża. Għaliex meta inti għandek Kristjani timmaturaw, jitalmu minn huma fi Kristu, jinsew li aħna għalhekk nieħu pjaċir x'kien jgħid Kenneth Hagin. Kenneth Hagin kien jgħid hekk ara. Kien jgħid għażiż aħwa. Waqt li intom kuljum tiddikjaraw minnkom fi Kristu, tinsewx tiddikjaraw minn intom mingħajr Kristu ku. Għax aħna mdorin dil-Knisja u sewa tagħmel li tgħid I am blessed by the best, I'm the head and not the tail, I'm going over, not on the hallelujah, grazzi Ġesu li għandi għaw autorità top. Tajjeb li tgħid dak kollu vera. Ma wkoll iftakar in-naħa l-oħra tal-pedina. Jien ħmieġ tal-art mingħajr Kristu. Jien min kapaċi għal xejn mingħajr Kristu. Jien min ħadd mingħajr Kristu. Importanti. X'inkella tibda taħseb li dak kollu li inti għamiltu bil-ħila tiegħek. Amen? Frott ieħor tal-gburija. Narsisizmu. Narsisizmu ġifir ma tal-bniedem hu jew hi il-frott li ġie miżruħ fih u l-għadu li ħajġi attiraħ fih huwa li l-ego tiegħi, il-jien. Il-jien. Mhux qed nitkellmu meta x'inti tagħmel xi ċajta ta'. Sewwa bħal ma jinħobb niċċajta magħkom għax jinħelu gustus. Imma jiena wkoll ngħidilkom li intom ħelwin u gustużi għax intom kollha tfal sbieħ tal-mulej. Amen. Dik ċajta għalkemm vera ħelu ma ċajta. Ġifieri mhux xi ċajta jekk ta' xi in-narċisiżmu mhux ħaqatilek. Meta int għandek spiritu narcissist, it's not about għax jiena ngħid ċajta. It's much more than that. It is the attitude. Hija l-attitudni.
L-attitudni. Dan huwa kollu frott tal-ispiritu li ifaqqas fil-bniedem li ġej minn Leviathan. Ismawni, ftit snin ilu jiena kelli viżjoni u kienet dettaljata daqsxejn, ma fil-viżjoni rajt il-mulej ħadni barra mid-dinja hekk. U rajt id-dinja b'serb imdawra kollha kbir magħha. Issa xi ħaġa interessanti, l-Iskrittura tgħidlek li l-uliet tal-aħħar ta' żminijiet id-dnub l-iktar li jispikka fihom taf x'inhu? L-gburija. Pride. Mura qraħħa fit-tieni Timotju 3. Gburija. Il-gburija. Problema ta' diżunur kontra ġenituri, kontra l-awtorità. Gburija. Jħobbu lilhom infushom iktar milli jħobbu lil Alla. Sa l-Iskrittura tgħidlek fi ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 21, tgħidlek li Alla fl-aħħar tal-żminijiet dan is-serb li beda minn Ġenesi serb u spiċċa dragun fl-Apokalissi. Dan is-serb ġie mitmuħ. Ftakar, fuq min jirrenja? Fuq l-uliet il-gburija. Sons of pride, children of pride. Għasasik mistoqsija. Ask yourself this question. If I am prideful, can I be saved? Jekk int gburi, il-bniedem gburi jagħmel li jritu, x'jiedu l-luwu, meta jfettilluwu. L-oppost huwa mulej ir-rida tiegħek isseħħ fil-ħajja tiegħi. Xi trid int mulej fil-ħajja tiegħi, mhux dak li rrid jien fil-ħajja tiegħi. Il-bniedem li huwa dak li rnexxielu jagħmel qallu Ġesu li inti tmuta li kien nifsek kuljum, għax aħna nmutu fil-għodu u nerxu staw fil-ġejja ħafna drabi. So allora, kuljum titmut. Għalik innifsek, x'taħseb inti x'idillek inti. U meta tissegwi l-Ġesu, ħafna l-Kristjani jieħdu pjaċir jsegwu l-Ġesu meta jaraw il-fejqan u l-ħelsien u l-barkiet. Imma dak ma jirrekjedix minnek aħwa. Meta jirrekjedi xi ħaġa minnek il-mulej li prattikament hija kollox, hija li inti tbaxxilek innifsek. Imma jekk l-Iskrittura tgħidlek ukoll, jekk jiena u inti numiljaw ruħna, l-Iskrittura xi tgħid? Alla jollik. Issa x'inti la jollik Alla. Mela ħalli li Alla jollik, mhux inti lilek innifsek. Alla jollik ukoll. Imma qatt ma jippermetti li tolli inti lilek innifsek. Amen aħwa? Alleluja. Issa, fl-Iskrittura aħna rajnija issa stess fil-Ktieb ta' Efesin kapitlu 6, vers 12-13, waħda mill-armatura hija x-xabla tal-Ispiritu. X-xabla tal-Ispiritu. Ġesu fl-aħħar ta' żminijiet meta jalaq dan is-saparju, l-Iskrittura tgħidlek number 1, mhux Efesin, Apokalissi kapitlu 1, vers 16, isimgħu xi tgħid. Fidu l-lemonija kellu 7 kwiekeb u minn fommu kienet ħirġa xabla, isimgħuha minn fommu. Issa, jiena m'għandix problema jekk irid Alla għandu xabla kbira, joqgħod isonna ma nafx. Ipoġġi l-sitan, ix-xitan jekk joqgħod isonna mal-qrun tiegħu. Ma naħsibx li hekk. Għax ix-xabla tal-Alla hija l-kelma tal-Alla. U meta Ġesu Kristu ħaj joqtol u jolqot lid-dragun, mhux ħaj joħroġ xi xabla għax għamela ximkien fuq l-amara ta' tifhem? Taf x'ħaj għamela ħatoħroġ xabla minn fommu li tista' toħroġ minn fommok. U dik ix-xabla hija l-kelma tal-Alla. Dik hija parti armatura essenzjali biex inti tiddefendi lek innifsek il-kelma tal-Alla. Għax inti ma tistax teleb id-demonju jew il-Levjatan b'mod differenti kif elbu Ġesu. X'etan Ġesu kif elbu lid-demonju? Bix-xabla.
لا اتكلم من فمه. كيف حيرجع يقلبه في الاخر تسميت ابوكاليبس كابيتول 21؟ كيف؟ والبيبي تقول لك حيتفوا في لب الستة الانفان بالشعبلة. بلا هنا وانتي واحدة من المود كيف احنا نريدوا نلبوا للدان السبيرتو بلي ما شابلة. افتكركم ملا شي اخوة في الامريكا كانوا يقبضوا متى يعملوا الارماتور هيك كانوا قاعدين يقعدوا امبوجي ليل فوق راسي، امبوجي الكراتسة فوق هيك فوق سن ونقبت الشابلة. نضرب سنة في الشابلة مش في ايديك كده، الشابلة في سنة كده. امين. الشابلة تاع السبيرتو هي الكلمة تاعها. امين. اسا اللوم هنيدي لكم اسا ما وديش شايف في الكتاب تاع إيزايا كابيتول 27 مرة وينك هنقرا ده الوقت نسبتشا وده الوقت نطلبه في المكين. اللوم هنطلبه في المكين باش نمبر 1 كل مين هو تحت الانفلونسا تاع السبيرتو تتكسر الانفلونسا من فوق حياتك. كيف هنطلبوها موت كيف انت ما تخليش ده السبيرتو ينفلونساك لابدا سبيرتو خزين ده ما فوق ده نتكلموا اللوم. كتبتها إيزايا 27 مرة ومك معي. Praise and worship team تستوى تجوا 27 verse فيها تيذكر في ذاك اليوم يكاستيغ الملاي بالشابلة قليلة كبيرة تيو. هناك كملوا ترانزليشن طيبة لللفيتان السرب خفيف. اللفيتان السرب اللي يتكاوتش يقتل الدراجون ليم في البحر. حاجة انترسانتي لدينيا بروبليما تابوستا بايزي رخولة يوبلت اللي فوق البحر يا كوموني حفنة دي البروبليما تاع اللفيتان. إسا ريجنتي كنن بروفيسيا وفورسي يستكون الله تعالى شي بروفيتي أخرين. ما كنن بروفيسيا تا بروفيت اللي هو فاموس مدور الدنيا اللي الله وريخ للسبيرتو تاع اللفيتان من فوق البحر تاع فوق الأرض. كم منكم رايتوا هذيك البروفيسيا؟ وش عاد منكم رايتوها؟ إسا حاجة انترسانتي l'art fil-Bibja tista' tfisser żewġ affarijiet. Jew l-art vera naturali. Jew l-art fuq il-popli ġifieri. Xi ħaġa wkoll interessanti profetikament għal pajjiżna moħħkom hemmhekk intom kollha tgħixu f'Malta. Pajjiżna fiċ-ċentru tal-belt kapitali qabel ma tidħol fil-bib tal-belt tal-bib. Taf x'għandna eżaż aħwa? Tlet tisrieb. Il-fontana ta' Tritoni. Issa min mhuwiex profetikament għajnek miftuħa nifhimhom mill-lat ta' arti, mill-lat ta' artistika sbieħ. Ma mill-lat profetiku mhux ħaġa sabiħa f'pajjiżna da. Jista' jkun li daw l-ispirti li hemm monument għalihom dejn kombinazzjoni fuq fontana ta' l-ilma. Qed nitkellem profetikament issa. Huma daw tliet spiriti li influenzaw regolari l-pajjiżna li jieklu ħafna ekel jismu Pride. Ma mhux mill-marches biss li jsiru fil-Belt Valletta da. Anka Pride fil-poplu kollu ta' Malta, inkluż fil-Kristjani. U għalhekk jiena inti rridu noqgħdu attenti għax aħna dak li suppost aħna nirrenjaw fuq da, mhux huwa. Id-dinja ma tista' tagħmel xejn. Imma jiena inti għandna l-armatura kollha, għandna s-seta kollha biex nirrenjaw fuq. Qed tifhmuha? F'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Issa. Number 1 eżaż aħwa, Apokalissi kapitlu 21, naraw il-ġudizzju talla fuq dan is-serb tal-Edem. Eżaż aħwa moħħkom. Illum li tinġibkom aware ta' dawn l-affarijiet. Ħantikom punti kif intom tgħixu vittorjużi fuq dan l-ispirtu. Fuq dan l-ispirtu. Number 1, mingħajr is-seta talla, forget it. Mhux bis-saħħa tiegħek, mhux kemm taf skola,
mhux kemm taf skrittura, għalkemm tajjeb li tkun taf skrittura. Imma number one hija l-isem ta' Ġesu. Issa, mhux just isem ta' għax inti smajta xi ħadd jitlob l-isem ta' Ġesu u tispiċċa bħalma ġralhom dawk il-qassiżin ta' Xieva fil-Atti tal-Apostoli 19 marru jkeċċu xi demonju u qallhom il-demonju minn ġo fihom qallhom intom min intom. Il-poplu nafu. Ġesu nafu intom min intom? Għax bdew jgħidu f'isem Ġesu, niskonġrak u ħorġu. Imma ma kinux jafu l-Ġesu. Mela number one, make sure li inti taf il-Ġesu da. U ħafna aħjar minn hekk li Ġesu jaf lilek. Issa moħħkom hawn, il-mulejtina l-grazzja kollha kemm aħna. Jekk kienu inti nimxu fil-gburija, il-Ġesu ħanger xuħ. U ħajaħrab l-Ispirtu tal-Alla. Imxi fil-ħajja tal-umiltà. Kun umli. U oqtol l-Levjatan bil-ġuħ. Number 2. Trid tuża u jkollok revelazzjoni tal-qawwa tad-demm, tal-patt tad-demm ta' Kristu. Aħwa l-awtorità li aħna nġibu, orrajt tgħid li l-isem ta' Ġesu mhux biżżejjed. Jekk għandek dik ir-revelazzjoni, opera fiha. Però nista' ngħidlek fl-Apokalissi, apporti fl-Apokalissi tgħidlek li biex jelbuh lis-serb bid-demm tal-ħaruf u bit-testimonjanza li huma il-kelma tal-Alla li huma xedu. Meta niddiljaw ma' spirti fl-Apokalissi niddiljaw ma' dan il-Levjatan, ma' l-ispirtu tas-serb. Number 3. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Eżis aħwa. Bosta Kristjani fid-dinja jattendu knejjes. Number 1 li bosta minnhom laqqas bdihom Kristu. U qed ngħidilkom bl-akbar serjetà u awtorità. Ma bdihomx Kristu. Bosta nies li raw il-Ġesu, jew kellimhom Ġesu, fuq daw l-issues, mara partikolari li hija interċessura, il-mulej, xi ftit ilu ħatafa, orja l-knejjes tad-dinja u orja bosta knejjes li Alla ħafna minnhom daw ma għandhomx jasmu miegħi, mhux jiena bdejthom. Meta int għandek knejjes li jibdew jaqsmu knisji oħra, dak l-ispirtu tal-umiltà għamela, jew l-ispirtu fej għallewlu bufel id-demonju biex jiġi jiekol. Morru studjaw is-seba' knejjes. Mela, għandna daw it-tlieta, jiena semmejt l-isem ta' Ġesu, id-dem ta' Kristu u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Issa, qabel ma nitolbu, irridu, number 1, qabel ma nitolbu, titindem mill-gburija. Tgħid li jiena m'għandix gburija, indem iktar int. Kollha kemm aħna niddilejjaw mal-gburija, pupu. Kollha kemm aħna niddilejjaw mal-gburija. Kuljum. Tittejx kuljum ewer. Mela, number 1 tittindem mill-gburija. Trid tindem mill-biża'. Ftakar, apparti li Alla ma tani spiritu ta' biża', ma tana spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' disċiplina. Tittindem mill-konfidenza fik innifsek. Dawn huma kollha triplets ta' jew twin sisters. Defiance, tisfida, arroganza. Ma għax dawn huma kollha l-istess jaħdmu ma l-istess prinċipat tal-gburija. Issa, ħaddikom daw l-steps, man, number 1. Ir-rinunċja u d-divorzja spiritualment nitkellem. Id-divorzja li jekk innifsek minn kwalinkwa
spiritu jew aġir ta' gburija u rriġetta wkoll kull forma ta' xi tip ta' arroganza, akkużi folots. Number 2, moħħkom hawn għax din importantissima number 2. Iqaf illum tagħmilha deċiżjoni. Trid tagħmilha bil-forza deċiżjoni. Trid tieqaf taħseb li il-problema tiegħek, il-batterja tiegħek huwa aħuk, oħtok jew persuna. Trid tieqaf. Il-problema tiegħi mhix marti jew żewġ jew woliedi, jew ommi jew missieri. U la naturali u la spirituali. Il-problema tiegħi hija d-demonju. Aħwa, please. Alla tana għanidikom aħwa. Il-mulej tana l-autorità kollha fuq id-demonju kollha u l-ispirtu kollha. Fuq spiritu wieħed ma takx autorità il-mulej. Taf li wieħed? Taħuk. Veri l-ispirtu ġaħna kull waħed minna spiritu, sewwa. Jina u inti ma nistawx neżerċitaw autorità fuq l-uman. Imma l-ispirti li jaksu l-bniedem nistgħu neżerċitaw awtorità fuq. L-uman issa ngħidlek x'tagħmel għall-uman, għallu għatej li passi jekk hemm bniedem li huwa maħkum da, kif ħan nitlob għalih? Issa ngħidlek kif titlob għalih, għax qiegħda fl-iskrittura wkoll billi vidulna. Mela, iqaf aħseb li l-persuna hija l-problema, ħuk jew oħtok li huma l-għadu tagħkom. Imma id-deriġi l-attenzjoni tiegħek kontra l-ispirtu tas-serp, Levjatan. Punt 3. Ftakar li inti tista' telbu dan l-ispirtu tas-serp tal-baħħar. U li inti ma tistax tiġi skonfitt għax inti ġejt moti awtorità u qawwa fuqu ma mhux fuq ir-rieda tal-bniedem. 4. Il-bniedem x'irid jagħmel? Bħalma diġà għedna, aħna jina u inti bħala kristjani, bħala nistalla, numiljaw li l-nifsi, numilja li l-nifsi. U għal min, jekk inti dejjem taħseb li hemm xi ħadd li huwa gburi, għandu l-gburija, arroganza, pride jew innifsu bħal dawn l-affarijiet, ara xejn l-iskrittura. Tieni Timotju 2:23. Minu għaddek, mela aħna kollha kemm aħna għaddejja tal-mulej. Għal-kem da u koll hija ittra pastorali, imma nistgħu napplikawha għalina kollha kemm aħna. Araw xi tajt. Minu għaddej tal-mulej m'għandux joqgħod jitlewwem, jargumenta, imma għandu jkun ħlejju ma' kulħadd. Jinqala biex jgħallem għalhekk hija ittra pastorali. Imma nistgħu napplikaw għalina kollha. Ħafna paċenzja. Kollu sabar, kulħadd jgħid, paċenzja mulej. Paċenzja, paċenzja, paċenzja. Jiġifieri m'hemmx terminu, m'hemmx terminating date. Paċenzja. Paċenzja. Maħuk paċenzja, moħħtok paċenzja, ma' familja tiegħek paċenzja. Ma' dak li jħobbuk, ma' dak li tħobb. Paċenzja. Kemm hi diffiċli dik il-kelma paċenzja. Kemm tittuħu paċenzja paste? Ikkalkula bej wieħed ieħor kemm hu paċenzja bik Alla. Nażek biżejjed. Iwiddeb, ma la tista' twiddeb. Ovvjament. Mhux tajjar. Twiddeb biex veri isma'. Tina ħalli niftaħlek għajnejk. Ħalli ninkellmek. Ħalli, eża saħwa, aw aħwa fid-dinja, għajt moħħom jina fil-ħatija, sfortunatament. Assista tkellimhom. Assista tgħidilhom xi ħaġa, ma l-ewwel ifuru, ma l-ewwel joħoduha personali, ma tistax toħodha, ma tistax timxi hekk. Tkun omli. Ma tistax inti jekk xi ħadd ġi jkellmek jiftaħlek għajnejk, dik tagħtu d-diba, ġifieri. Għażet ħallini nkellmek, ma nistax inkellmek. Widdeb bil-ħlewwa. Ġifieri żgur mhux tajjira mela. Widdeb bil-ħlewwa. Lil dawk li ma jaqblux miegħu. Issa di għall-pastors ħanejda, ejba ħajkun hemm nies ma jaqblux miegħi. Anka ġodar istess. Imma
tista' twiddeb bil-ħlewwa, kollok konverzazzjoni bil-ħlewwa, sewwa. Għaliex? Għandu mnejn Alla lil dawk li ma jaqblux miegħek, speċjalment f'affett tas-sewwa u skritturali u Bibbja sewwa. Aħna mhux nitkellmu jekk inti tħobb il-pizza bil-bacon u liħor bil-pineapple. Aħna nitkellmu fuq affarijiet tas-saltna. Iwiddeb bil-ħlewwa għaliex? Ħalli mnejn Alla isma' għadi. Jiena naf li mhux kulħadd jaqbel miegħi. U jiena mhux ħanaqbel f'kollox ma' kulħadd. Fusta. Fatt m'hemm ħadd li naqbel miegħu f'kollox. Ħadd. La missier spirituali la l-pastor tiegħi la n-nies li nagħmilha magħhom jiena. Nirringrazzja Alla li hemm ħafna li naqblu f'ħafna affarijiet u fl-affarijiet maġġuri naqblu. Ma mbagħad ikun hemm ċuċċati. Tħalli dak iċ-ċuċċati ikissillek relazzjoni ta' bejn u oħtok. Għax tkun qed tpaxxi lill-ispirtu tal-Levjatan. Iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu għandu mnejn Alla simgħu għadi. X'tista' tagħmel lil dawk li huma mkabbrin jew mgburin li huma għandhom daw il-frott kollu tal-Levjatan. X'tan? Biex Alla jagħtihom l-indiema. Aħwa ġieli ħsibtu fuq għadi. L-indiema ma tiġix naturali da. L-indiema jekk inti smajt il-kelma, smajt il-Vanġelu, mesetlek qalbek u ndimt, dak huwa don ta' li kien irnexxilek tindem. Taf kemm nipridka nies jiena f'ħajti eluf. Mhux kollha ta' jindmu. Meta bniedem jindem u jiġi f'sensieħ bħalma tgħidlek dalwaqt ħadejdlek dalwaqt. Dik hija grazzja ta'. Grazzja ġiet fuq ħajtek ta'. Biex Alla jagħtihom l-indiema u hekk jarfu il-verità u jiġu f'sensihom. X'inhi jiġu f'sensihom? Ma kienu f'sensihom qabel. Ġieri moħħhom kien ħajġakkjat qabel. Ma kienx qed jaraw. X'Ġesu x'tela fuq sal, mula jaħfru mhux ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ma jafux x'inhu jafu jagħmlu. Le ma jafux, huma moħħhom ħajġakkjat, laqas jafu li qed jagħmlu l-iżbal. Qas jafu li qed jaqtlu lili li jiena ma nagħmel xi ma nagħmel xejn ħażan fejaqtilhom il-familjari tagħhom tmajthom. Qas jafu li qed jagħmlu ħażin. U jeħilsu mixbik tax-xitan li kien qabadhom taħt idejh biex jagħmlu r-rida tiegħu. Brothers and sisters, straightforward, I'm going to give it to you with love. Jekk inti timxi fil-kburija, inti tispiċċa tagħmel rieda mhux talla tad-demonju, Luċifru, Levjatan, is-serb tal-baħar. 1000%. Sa min irid jisma' jisma' ma rix mas, jagħmelu. Lesti biex nitolbu? Bħalma ġieli ngħid, jiena mhux qed ngħidlek ma nisbalja għax kulħadd jiżbalja. Kulħadd jista' jiżbalja u jaħbad u jien nafu tgħidha x'ġaralu ħabat rasu ma x'imkien. Itlob għalih, itlob għalija, itlob il-Alla jagħtihom il-grazzja ħalli jaraw. X'ma jkunx qed jaraw? Qed jaraw. Ftakar x'jagħmel is-serb? Jittwistja l-verità. Inti tara mod u ħadd ieħor qed jara l-oppost. L-istess ħaġa, ġasħani, kif jista' jkun? Għalhekk għandna bżonn il-grazzja tal-Alla. Għandna bżonn il-kelma, id-dem ta' Kristu u l-isem ta' Ġesu. Kulħadd ibaxxi rasu. Baxxi rasek aħwa. Tkellem mal-mulej inti fejn inti. Tkellem mal-mulej minn qalbek. Kollek kemm aħna, ejja nkunu onesti. Sinċira. Inti forsi taf xi ħadd tgħid ma dak daqs kemm humli jew dik kemm humli. Kollha kemm aħna irridu nittestjaw lil nfusna kontinwament, irridu narbu lil nfusna kontinwament. Forsi inti humli ma wieħed, imma mbagħad gburi ma ieħor. Ħafna drabi ħajkollok it-test tiegħek ma' xi ħadd li huwa f'awtorità. Għax believe it or not, dan l-ispirtu huwa imur kontra l-awtoritajiet. L-awtorità tal-Alla, l-awtorità li waqqaf Alla, imma jista' jkun ukoll awtorità fid-dar tiegħek. Jista' jkun awtorità fix-xogħol tiegħek. Ejja nkunu sinċira, ejja nkunu onesti, ejja nkunu umli. Ħalli l-mulej jerfana fil-żmien opportun, in the right season.
وكل خاطر يطلب معي يستستس من قلبك يريدكم تطلبوا معي. افتح فمك وديك الطلبة اللي خنعمل معكم خنعملها عليا 100% عليا. قال ومن تسمع عمل عليك وكل عمل عليك استستس. ايدي الطلبة ورايا من قلبك. اقول مولاي قديس جراتسي الكلمة قديسة تياك. إن سمعت الكلمة تياك مولاي جسو عند بظنك نعرف لمنايرك ما نستنى من شيء وما ينكباتشي على شيء. ما شيء طيب فيا مولاي من عيرك. استستاس نملي روحي مولاي قدامك مولاي. ما شيء مخبي قدام عينيك مولاي. انت تعرف الديوفيت تياي، تعرف الزبالية تياي، ونوكلي نبروفا نخبى عشان انت ترى كلش. جسو لبنت الهاي اللوم نجي قدامك ونملي روحي. اللوم نعرف ليلادو تياي موش هي واختي موش البنيدم. لادو تياي موش الراجل تياي او المرأة تياي او اختي او هي. لادو تياي هو الدمونيو السبيرتو تا جدب داك لي توستي الفيرتا السبيرتو تا ليفياتان داك ولادو تياي. ومولاي بلوم القدام هنا ريت نطلب الجوهل ده عن السبيرتو باللي نبقى أوملي ونملي روحي قدامك مولاي. أبا مسيح أعطينا جراتيا مش نندم من الحزين تياي من الزبالية تياي. الحزين تخطيه ما يجستيفيكاش الحزين تياي. جسو فينينا ما كنتش نرى شهر. فينين خليت الجبورية تلبني الارروغانسا. فينين اسفدعيت الدوق تفوقي اسفدعيت الاوتوريتا. فينين عمل شي حاجة باش نمانيبولا باش نكون ديفاينت اسفدانتي يوم كلا نارسيسيست حسبت فيا. فينين مشيت بالبزة ومش بالمحبة والفدية. جسو من قلبي نطلبك عيني عند بظنك موت سيريو. جسو اغفر لي مولاي. نطلبك اللوم باش انت تجيبني انسان تجيبني في سنسية فينين زبالي عيد. يكينا نندم انت تيك لتغفر لي ذنوباتي مولاي. نغفر للمين وجهني سو يكين كونشو يولا نغفر لهم من قلبي ونباركهم. إسا مولاي لينا ناف لينتياك في كريستو نبوزيسيونا لي لنفسي فوق لولا لذيل أيام ما كريستو جسو وجود ميو في السماويت فلولا سماويت ولك نزرجتا ونتيفا الأول انت تايتني في السم جسو كريستو مش كل سبيرتو تا لفيتان كل سبيرتو تا جبورية أروغانسا كل سبيرتو تا جدب كل سبيرتو تا بزة يتكسر من فوق حياتي إسا ستاس. ومن قلبي وفمي ندكيارا ندفورسيا لي لنفسي ندتاتشيا لي لنفسي من كل سبيرتو تا السرب سويا كوش لفيتان يو مولا قديس كل سبيرتو إخر تا جبورية سبيشالمنت في اسم يسوع كريستو كل سبيرتو تا بايتون مولا قديس داك اللي لادو بروفا يعمل باش يكسروا
طلبك أنت داور مولاي على الجد تياك وعلى الجلوريا تياك مولاي من فمي نرنونشيا. I renounce the spirit of Leviathan. I renounce the lying spirit. I nirrinuncia l'spirito ta' gideb. I renounce the spirit of confusion. Nirrinuncia kull spiritu ta' confusioni. I renounce the spirit of division. Nirrinuncia l'spirito ta' divisioni. U minn flok mulej, tolbok biex timlini bil-spiritu tal-grazzja tijak, biex fejn hemm il-firda, nġib laqda, fejn hemm il-mibeda, nġib l-mħabba, fejn hemm it-tifrik, nġib ir-rekonċiljazzjoni. Ġesu, fejn jien żbaljajt, aħfilli, fejn jien kont fl-iżball, aħfilli. U bħalma int ħfirt lili, jina wkoll naħfir il-ħaddieħor minn qalbi. Għat il-grazzja tijak il-dawk li għadhom fl-iżball, għatjom il-grazzja jaraw, għatjom il-grazzja li f'qalbhom isibu il-kapaċità li jumiljaw lilhom infushom. Ħalli l-għadu ma jkomplix jużhom biex jagħmlu rida tiegħu. Fissem Ġesu, illum kulħadd jgħidha dew jagħmilha minn qalbek. Illum nroxx id-dem ta' Ġesu Kristu fuq moħħi, fuq ħsibijieti. Nroxx id-dem ta' Ġesu Kristu fuq l-immaġinazzjonijiet tiegħi. Aħsel ħsibijieti, moħħi u l-idejat tiegħi mulej bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Aħsilni mulej. Għatini l-grazzja nara ċar. Spiritu Santu, spiritu tal-verità. Spiritu tal-verità. Imlini jessa stess. Ejni Ġesu. U glorifika ismek fil-ħajja tiegħi. Lilek mulej. Kull glorja, tifħir u nur minn issa l-qudiem għal-kemm ittul l-eternità. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Simulej. Alleluja. Tkellem għal-mulej. Il-mulej ħajurikom x'għandek tagħmel. Sew fik innifsek, sew ma' ħaddieħor, sew fil-familja tiegħek, sew fiż-żwieġ tiegħek. Ma l-aħwa, forsi anka membri oħra tal-familja. Min punto di vista tijak, aħfer, itlob għal-jom, berikum. Dawk li forsi ma semawx dal-messaġġ u inti tixtieq li forsi tgħid kemm nixtieq li kieku semaw dal-messaġġ, itlob għal-jom bħalma smajt. U jekk tafhom, imbagħtilhom dal-messaġġ ħajsimgħuh. Ħalli hekk jirrenja Ġesu fuq l-ulied tal-umiltà. Bħalma x'dan jirrenja fuq l-ulied tal-gborija, Kristu Ġesu jirrenja fuq dawk li huma kapaċi jumiljaw ruħhom. Ma fil-ħin opportun il-mulej jollihom għall-glorja tiegħu. Amen. Alleluja. Għatu ċabxiba kbira il-mulej aħwa. Thank you Jesus. Halleluja. Eżiz aħwa Maltin u għawċin, narawkom il-program li miss, il-messaċ li miss, għada fil-ħodu kunu maħna flaċ għada fil-ħodu, narawkom il-paċi maħkom, God bless you. Jekkaw xaħat